Kublishibun parlok ki baju satanat ban peja kaneka video hakaneka channel. Te mentah hakaneka video nganai ki jibentip na ki kam balapla da ka Bank of Baroda nam ta ki post jong ki senior manager. Te peja kaneka video hado bandakut ngan pencari detail load hakaneka video. Te parlok wat klet nai la kaneka video bat kumjuro ban subscribe kaneka channel. Te token parlok ini sedang mentah kaneka video. Ka Bank of Baroda ka khor online application ni phi namta kini ki post jong ki senior manager MSME relationship ha ki MMG lane S ka ba lai ki ban suppose ha ki office lane branch ha Barokoika India. Bat cluster bansu media ki application form go jong phi kadai hadu ka arpun riu trik udi sembar arjar arpulai te parlok mentang ini page ki post detail te samba te namanta ki post jong ki senior manager MSME relationship ha ki MMG tane S kaba lai ki number ki post ki belat ki don hadu ars pasan pho bat ha ki post kategori spot namta QR chispalai post namta ki SC live new post namta ki ST khat pra post namta ki OBC drip new post bat namta ki EWS kadai arpsan post bat ki location jong kini ki post ki dei ha Barokoi ke India ha ki office lene branch jong kini ki bank bat ha karta ka pila apna apply kadai ha karta ka ba khat pra hado arp new snem karta bat namta ka relaxation part License namta ki OBC, Sunsname namta ki SC, ST, bat Chipos name namta ki PWD kandidat. Bat hak kejensiu kadeh ka pay skill, ka bandri pelajar, praspa saupo, hadut nyapu pelajar, ars palai po haka shibnai. Bat namta ka keran pule, ki shim ki bela pendap ya ka graduate, ha kano ke stream, lang bandri 4% mark, bat prasnam ka experience ha ka relationship, dan credit management ka bakam prefer hi kadai ha ka MSME banking lengba kano ka bank lane NBFC lane financial institute ha India bat namta ka application fees namta QR OBC EWS kadai indus patengka bat namta ki SC ST PWD bat female candidate kadai shispa tengka te kumno philap na apply namta ka Bank of Baroda recommend arjar apply namta kini ki post jong ki senior manager vacancy te parlok ada phiko apna apply pihak ban apply online lengba ka Bank of Baroda recommend portal nadu kan riu tarik hado arpun riu tarik udi sembar arjar apply bat kaling ban apply ngalabu a description jokaneka video te parlok ada pion kano kepat kabapim patsai ba sengabha ban komen hakaneka video te parlok hakaneka video tanggini jiben tip bat ngine page par hakawika video kubleshibun